بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismiyle başlayayım. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا Bütün cihan ehlini Allah'ın azabından agahlandırıcı buluşu için bendisiga, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge haq bilen batılını ayrıgıç Kur'an'ı nazil kıygan Allah'ın berketi büyüktür. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا Asmanlarının ve ziminin padişahlığı Allah'a xastır. Allah'ın balısı yoktur. Padişahlıkta şirkimi yoktur. Allah hemmenesini yarattı. Andın özünün xahişi boyunca onunla münasip ölçemini belgilidir. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا Müşrikler Allah'ını koyup hiç nesini yaratılmaydıgan ve özleri yaratılgan ilahlığa ibadet kıldı. Ula, yani bu batıl ilahlar özlerinden birer ziyanını deb'i kılalmaydı. Özlerine birer paydını keltirelmeydi. Başkalarının cinini ilişka, başkalarına hayat bağışlaşka yoki ölüklerini terildirişke kadir bulanmaydı. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا Kafirler bu, yani Kur'an fakat o, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özü tokugan yalgandır. Onu toquşqa başqa bir kavm, yani ehli kitap yardım bergen deydi. Ular Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge böhtan çaplaş bilen onun zulüm kıldı ve yalganını çapladı. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا Ular etti. Bu burunqilarning efsaneleridir ki ularni u yazdırıp algan. Onunla etigen akşamda okup berilyapti. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما Eytqin ki onu asmanlardaki ve zimindeki sırrını bilip turduğun Allah nazil kıldı. Allah hakikaten en mağfiret kılgıçıdır, bendilerge en mehribandır. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا Müşrikler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni meskhir kılıp etti. Bazarlarda biz tamak yigendek tamak yeydigan, biz mangandek menip yürüdigan bu qandaq peygamber. Onun bilen bille agahlandırgıcı boluş için Allah onunğa nemişqa bir perişte evetmidi? أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا
Ya onunğa bir hazine verilmedi. Ya onunğa meyvelerini yeydiğen bir bağ verilmedi. Zalimlar, yani kafirlar, sizler fakat sehirlengen bir adamga ergişiyotsizlar, dedi. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Müşriklarning sening uchun nurg'un misollarni keltirganligiga qarag'in. Ular ozdi, to'g'ri yo'l topolmadi. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. Allah'ның berkiti büyüktür ki, eğer o xalasa sana ularning aytganlardanmı yaxshi aslidan o'stanglar eqib turadigan bog'larni va cho'ng saroylarni ato qiladi. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. Yo'q, ular qiyomatni inkor qildi. Qiyomatni inkor qilganlarga biz do'zaxni tayyorladik. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. Do'zax ularni yiroqdan ko'rgan chaqda ular do'zaxning g'azabdan qaynagan va eshakdek hangragan ovozini anglaydi. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. Ular zincir bilan bog'langan holda do'zaxning tor yeriga tashlangan chaqda bu yerda ular o'zlarining o'limini tilaydi. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. Ularga bugün sizlar bir o'limni emas, talay o'limlarni tilanglar deyiladi. قل أذلك خير أم جنة الخلد قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. Ularga aytqin ki, shu do'zax yaxshimi yoki taqvodorlarga va'da qilingan kirgan kishi mangu qoladigan jannat yaxshimi? Cennet taqvodorlarga berilgan mukofotdir ve ularning oxiri boradigan joyidir. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. Ular cennette xalagan ne'matlardan bahramand bo'ladi. Cennetde mangu qoladi. Bu Rabbingdan ishqi oshirish tilinadigan va'dadir. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. Şu günde Allah ularga qo'shib, ular Allah'ını qo'yib cho'qingan narsalarini yig'idi. Ondan Allah ularga mening bu bandilarimni sizlar ozdirdinglarmi yo to'g'ri yo'ldan ular o'zlari ozdimi deydi. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء
ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. İbadet kılınğıçılar eytidir. Ey Allah, sen paktırsen, seni koyup başkalarını dost tutuş, yani senden başkaga çokunuş bizge layık emas. Lekin sen ulanı ve ulanın atıboğullarını şu kadar nimetki çömdürdün ki, ula seni yad etişini unutudu. Ula halak bolğuç kavim boldu. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. Şübhisiz ki ibadet kılınğıçılar sizlarning ularni ma'bud degan so'zinglarni inkar qildi. Ey kuffarlar, sizlar o'zinglardan azobni dabiy qilishqimi va bu balodan o'zinglarni qutuldirishga yordam berishgimi qodir bo'lolmaysizlar. Sizlardan kimiki Allohga shirik keltirish bilan o'ziga zulm qiladi ekan, onunğa biz oxiratda qattiq azobni tetitimiz. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. Biz senden ilgiri evetken peygamberlerinin hemmisila elbette tamak yetti, pazarlarda minip yüretti. Bazılar bilen sınıdık. Sabır kılamsılar, yani sabır kılınlar. Rabbin hemmini körüp durğucudur. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. Bizge mulakat bo'lishni umid qilmaydiganlar, ya'ni mushriklar, nemishqa bizga farishtalar tushirilmaydi yoki biz nemishqa Rabbimizni ko'rmaymiz deyishdi. Shubhisizki ular o'zlarini cho'ng tutdi va to'limi haddidan oshdi. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. Ular, yani müşrikler, özlerinin cenini iliş için düşken periştilerini kögen günü günahkarlığa hoş haber bulmaydı. Periştiler ulağa silegi cennet haramdır deydi. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Biz ulanın kıygan yaxşı emellerini bir taraf kılıp, onu uçup yürügen tozandek kılıvetimiz. Yani ula imansız boğanlıktan, kıygan yaxşı emellerini yok çıkırımız. Ashabul cenneti yevmeizin hayrun mustaqarran ve ahsanu maqila. Ehli cennet bu günde en yaxşı cayda ve en yaxşı aramgahtı boludu. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا. Şu günde asman bulut bilen birlikte yerildi. Periştiler bendilerinin namı emalini ilip arkama arka düşüdü.
الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. Padişahlık bu günde merhametlik Allah'a xastır. Bu gün kafirlığa kıyındır. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Şu günü zalim iki kolunu çişlep, eset, peygamber bilen hak yolunu tutsamço, eset, palanını dost tutmagan bolsamço, Kur'an bana yetkendin keyin o meni Kur'an'dan şek şübhisizki azdırdı deydi. Şeytan insanı azdırıp bulup taşlıp itidi. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Peygamber etti. Ey Rabbim, şübhisiz ki menin kavmim bu Kur'an'ı terk etti. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. Şuningdek, yani sana kavminin müşriklerinden düşmanlarını kıygandek, her bir peygamberge bir kısım günahkarlarını onun düşmanı kıldık. Rabbin yol gösterkici ve yardımcı boluşqa sana yeterliktir. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Kafirlar Kur'an nemişqa onunğa, yani Muhammed aleyhissalatu vesselam'a bir qitimdila nazil qilinmadi dedi. Senin dilingni mustahkam qilish uchun uni shundaq bo'lib nazil qildik va tartil bilan donima-dona o'qib berdik. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Ular, yani müşriklar, qandaq bir sualni tashlamasın, onunğa qarta biz sana haq javobni ve hammadan güzel tushuntirishni nazil qildik. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. Ular cehennemge yüzleri bilen söğürülüdü. Ulanın cayı en yaman, yolu en azgındır. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. Şübhisiz ki biz Musa'ga kitap, yani Tevrat'ını ata kıldık. Hem de qerindişi Harun'u onun yardımcı kıldık. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. Ulağa bizning ayetlerimizni inkar qilgan qavmga beringlar dedik. U qavm kufrida ching turganlikdan ularni dahshatli turda halok qildik. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا.
Nuhning qavmi payg'ambarlarni inkor qilgan chaqda ularni g'arq qildik hamda ularni kishilarga ibrat qildik. Zalimlarga oxiratda qattiq azob tayyorladik. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. Ad qavmini, Samud qavmini, Ras ahalisini ve ularning orasidagi nurg'un ummatlarni ham halok qildik. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. Her bir qavmga nurg'un misollarni bayon qildik. Va'z nasihat unum bermaganlikdan her bir qavmni halok qildik. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. Ula hakikaten Şam'a berip gelişte yaman yağmur yani taş yağdırılgan şehirden ötüdü. Acaba ula onu köymüdü mü? Yani körüp ibret almamdı. Yok. Ula elbet kördü. Ama ula kıyamet günü kayıt terilişini ümit kılmaydı. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. Ula seni köse fakat mesxiri qilib Allah peygamber qilib evetken muşumu eğer dinimizde çın turmasak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizni ilahlarımızdan azdırıp etkili tasqalattı dedi. Kimning yolunun en hata ekenligini ula ahirette azabını köygen çağda bilidi. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. Nefsi işini ilah kılıvagan adamını köydün mü? Sen onun hami bulalamsan? أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. Ulanın tolusunu anlaydıgan yoki düşünüdügan adamlar deb guman kılamsan? Ula düşenmezlikte fakat çahar paylağı okşaştır. Belki uladımı better gumrahtır. أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا. Rabbinin sayini kandak soğuzganlıkını köymüdün mü? Eğer halisa onu elbette muqim kılattı. Andın kuyaşını sayige delil kıldık. Yani günün çıkkanlıkını sayının barlıqıga delil kıldık. ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا. Andın onu asta asta yokattık. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. Allah sizlarga keçini libas, uykuni bedeninglar üçün rahat qildi. Gündüzni terikchilik üçün ziminda yeyiladigan vaqt qildi. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا.
Allah rahmetini, yani yağmurunu yağdırış aldıda şamalni hoş haber kılıp evetti. Yağmur bilen ölük ziminni terildiriş ve biz yaratkan hayvanlarını, nurgun insanlarını su bilen teminleş için bulutun pak suyunu düşürüp verdik. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Ularni vaz nasihat alsın deb yağmurni ularning arasida taqsim qildik. Yani gahi u yerga, gah bu yerga yağdırdık. İnsanlarning to'lisi Allohga kufrlik qiladi. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. Eğer xalisak elbette her şehirge bir agahlandırıcı, yani peygamber evet ettik. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Şunun için kafirlarga itaat qilmagin. Bu, yani Kur'an arqılıq ularga qarşı büyük cihat qilgin. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. Allah kudreti bilen biri tatlık boğan deryani, biri tuzluk boğan denizni ula bir-biriga tutuşanga boğan halda koyu etti. Arılışıp ketmeslik üçün ularning arasida perde, tosmu berpa qildi. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. Allah insanni abi menidin yarattı. Onu balala nispet berildiğen er ve kudu bacılık payda kılıdığan ayal din ibaret iki xil kılıp yarattı. Rabbin hemmig qadirdir. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. Ula, yani müşrikler Allah'ını koyup ulağa paydamı yetkizemeydiğen, ziyanmı yetkizemeydiğen neslilerge çokunudu. Kafir Rabbige asilik kılış bilen şeytanı yardım bergiçidir. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. Seni fakat cennet bilen hoş haber bergiçi, devzaktin agahlandırıcı kılıp evettik. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. Eytqin ki, men Allah'ın emrini tebliğ qilganlıqımga silerden hiç haq talep qilmayman. Fakat mening tilaydiganim shuki, mening dinimga ergishish bilan Rabbi tarafki yol elishni xohlaydiganlar yol olsin. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. Hamma ishingda ölmeydigan mengü hayat Allah'a yölengin. Onunla hamda etiş bilen Allah'ını pak deb etiqat qilgin. O bendilerinin günahlarını toluq bilişte yeterliktir. الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. Allah asmanlarını, ziminni ve ulanın arasındaki neslerini 6 günde yarattı. Andın erş üstüde özüge layık revişte karar aldı. Allah en merhametliktir.
Bunu yani Allah'ın büyüklükini biladigan adamdan soragın. Sana Allah'ın sübetlerini eğitip berdi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. Ulağa yani müşriklağa, Rahmanğa yani merhametlik Allah'a secde kılınla değilse, ula Rahman degen nime o? Sen bizni buyurgan nersiga secde kılamdık deydi. Bu söz ulanı imandan tehimi yiraklaştırdı. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Asmanda buruclarni yenip duradigan chiroqni, yani kunni ve nurluq oyni yaratgan Allah'ның berkiti büyüktür. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Allah özünün kudretini əsləməkçi bolğanlar yoki özünün ne'metiga şükür qilmoqchi bolğanlar uchun kechi bilan kunduzni almışıp turadigan qilib berdi. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Merhametlik Allah'ın yaxşı gördüğün bendileri zımında özlerini töven tutup temkinlik bilen maňydy. Nadanla ulağı yaqtırmaydıgan söz qıysa, ula silerge amanlık dileymiz deydi. Yani günah bulmaydıgan sözlerini kılıdı. وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Ula keçilerini Rabbige secde kılış ve kıyamda turuş bilen, yani namaz okuş bilen ötküzüdü. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Ula yani Allah yaxşı gördüğün bendiler eytidi. Rabbimiz bizden cehennem azabını def qilgin. Cehennemnin azabı hakikaten senin düşmanlarından ayrılmaydı. إنها ساءت مستقرا ومقاما. Cehennem hakikaten yaman karargahtır, yaman caydır. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Ula yani Allah yaxşı gördüğün bendiler xiracet qıyganda ısrapçılık mı qılmaydı, bexillik mı qılmaydı. O'ttir hal xiracet qılıdı. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Ula Allah'a koşup başka bir ma'budga yalvurmaydı. Allah öldürüşni haram qilgan adamni öldürmeydi. Fakat qisasga o'xshash haqliq ravishda o'ldirish buningdan mustasno. Ular zina qilmaydi. Kimki bu gunohlarni qiladigan oxiratda u jazoga uchraydi. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Kıyamet günü onunla hassilep azap kılınıdı. O mengü azap içinde harlangan halde kalıdı.
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Fakat ularning ichidan bu dunyodagi chig'ida tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar bu holda qolmaydi. Allah ularning gunohlarini yaxshilikka almashtirdi. Allah eng mag'firat qilg'uchidir va eng marhamatlikdir. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Kimiki gunohlarga tavba qiladigan va amalini tuzaydigan, u Allohga yuzlangan bo'ladi. Ya'ni Allah uning tavbasini qabul qilib, uningdan rozi bo'ladi. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. Ular, yani Allah yaxshi ko'radigan bandilar yolg'on guvohlik bermaydi. Yomon so'zni anglab qolgan chaqda oliy janoblik bilan o'tib ketadi. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. Ularga Rabbining oyatlari bilan va'z nasihat qilinsa, gaz ko'r bo'lib olmaydi. Ya'ni uni berilib ixlos bilan anglaydi. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ular, ey Rabbimiz, bizga ayollarimiz ve avlodlarimiz orqali şadlık bağışlışını, yani bizge sana itaatmen perzent ata qilishingni tilaymiz. Bizni taqvodorlarning peshivasi, yani taqvodorlarning namunisi, yaxshilikka da'vat qilg'uchi qilg'in deydi. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. Ayni shular sabrlik bo'lganlik uchun jannat bilan mukofotlanadi. Ular jannatda farishtalar tarafidan qilingan duo va salom bilan qarshi ilindi. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Ular jannatda mangu qoladi. Jannat nima degan güzel qarorgoh, nima degan güzel joy. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Aytqinki, agar sizlarning duoyinglar bo'lmasa, Rabbim sizlarga parvo qilmaydi. Ey kafirlar, payg'ambarni inkor qildinglar. Oxiratda sizlar qutula olmaydigan azobga duchor bo'lasizlar.